አንዳንድ ሰው ራሱን ባህር ውስጥ ያስገባል ነፍሱን ይጣላል አሁን በስምንተኛ ቀናችን 5 ሰው ባህር ገባ የማይበላ ነገር የበላሁት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ክላሲካሏን ጣል አርጓት ያቺኛው ምታሳዝነው በናቲ ባሪ አጉን ቶርቶርቱ መታሉቃቱ Doftoota kee bakka jirtee nagee keessa akka wicharas video biraati walitti deemnee jira video kana takka bawartan akka gamada abdii guddaa sirraa qaba namoonni channel kana afaraatti yoo jiraatan subscribe gochuu nagatina mallattoo notification tuqaachuun barbaada yaadoo qabaattan comment barreessaa haga dhumaatti nan faana tura namoonni channel kana subscribe gochaa jirtanii fi namooti haaraan reef dhufaairtan welcome baga nagaa naftan sidin jenneerra subscribe gochuun liking gochuun namoonni jajjabeessaa jirtan guddaa galatooma namoota daawwataa jirtan galatooma maaliif namoota haaraa hedduutu gara channel kiyyaa dhufaa jira ቪዲዮ ከነ ላይክ ይጎቹን ደገትና ላይክ በሄሊኮፕተር ተይዘህ ህክምና አግኝተ ከዛ በኋላ ራስህን አውቀ ወደ ቀልብ ከተመለስክ በኋላ ይሄንን ያሳለፍከውን ነገር ያስታወሰ አምሮ ለምን ያህል ጊዜ ተረበሸ ሊባል ይችላል ወይስ ወዲያው ነው ሰላም ያገኘው ያምሮ ሰላም አሁን ራሱ ያምሮ ሰላም አላገኘው ነምቸ ከነ ቤቱ ባይን ኬሳን ማማድ ኦጋ ጀዳማ ኢልሞ ሮሞቲ ነማ ሐረርጊ በደሳት ዳለቴራ kula sagal lama lola Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu daangaa sanarratti nama lola hirmaatedha sana booda achi deebi'ee karaa diree dawwaatiin Jibuutiin Eertiraa seenee Eertiraadhaan Sudaaniin nama seenedha namni kun jechuudha Sudaan keessa waggaa afur ture achiin karaa Liibiyaattiin galaanarratuu deemu biyya Awurooppaattiin badadee rakkoo meeqa nama dabarsedha rakkoo sana namooti baay'ee barumsarraa barataa jiru viidiyoon hedduu namni ittiin hojjetee seenaa isaa qindeessee YouTube irra viidiyoo hedduu argachuu dandeessu Ingiliffaanis Amaariffaanis namooti hedduu hojjetaniiru ammoo seefuun affeereenii jira jechuudha namni kun galaanarratti seenaa hedduu dabarsee rakkoo amma kana dabarsee waggaa amma kana biyya baqaa ture rakkoo kana dabarsee miidiyaan hedduun gabaafamee waraqaa in argatiin jira jechuudha waraqaa jireenya biyya sanatti ammayyuu seera qabeessaan taane jechuudha nama 15 taanii galaanarra osoo deemanii qobaasa namaa fedha jechuudha nama 15 taanii guyyaa 11 guutuu deeman galaanarra jechuudha motorri isaanii suni beenzila fixee GPS isaanii chaarjii fixee karaa saatanii galaanarra guyyaa hamma kana ture namooti hundi isaanii beelaan biraa dhuman inni kaan fincaan dhuguudhaan inni kaan bishaan galaanaa sana dhuguudhaan namooti hedduu biraa dhumanii qobaasa nama hafedha jechuudha so media kanatti kan inni dubbanne keessa ammoo lola abbaw keessa tureeran yeroo Eertiraa sana dubbanne sanaa fi foon nama nyaateellee akka inni hafedha kan inni dubbate jechuudha galaana sanarratti isa dhuma lubbuu isaa olfachuuf haga foon namoota du'an sana foon isaanii nyaachuurra nama geedha jechuudha seenaan isaa baay'ee hedduudha እስካሁን ወረቀት እኔ በእጅ አልገባም ገባ እሱ እስካሁን ድረስ አምሮ እኔ አልተስተካከለም እንደተራበሸ ነው ያለው ምክንያቱም የመጣውበት ነገር እኮ አላገኘሁትም አሁን ያሳለፍከው የህይወት ውጣ ውረድ በፊልም ሊሰራ ነው ብዙዎችን ያስተምራል ተብሎ ይታሰባል አሁን እንግዲህ ደስ የሚል ጃኬት ለብሰህ ጸጉርን ተላጭተህ ምናምን አምሮ ስትታይ አንዳንዶች አሃ እድሌን ልሞክር እንደ መሐመድ እኮ የሆነ ነገር ላገኝ ይችላል ብለው ነገ የሚነሱ ሰዎች ይኖራሉ ለነሱ ምክር አለ ምን መሰል አብዛኛው እኔ ንገር እዚህ አውሮፓ ውስጥ ያሉት አብዛኛቸው ሁሉም ነው ኪሳቸው ባዶ ነው ልብስ እዚህ ነፃ ይሰጣል ነፃ የሚሰጠው ልብስ የለበሱት እየሰሩ ኢትዮጵያ ያሉት ሰዎች መሸወድ እና ያኛው ደግሞ መሳብ አለ እሱ ነገር እዚህ ጋር ምናልባት አንተ ራስህ እኮ ወጡ ገሩ ናሞቲ ባየን ቢየበከ ከነቲ ዋና ከስኖ መሸወድ ፎቶ በሬና ዶት ካኔ ፊው ፈተኒ ዋው ከሰከሲ ዋን ነምኒ ሆሪ ቀቡ ነው ተፈካታ ቢያንስ ነምኒ ሆጂት ሮዋይ ህሙለቱን ከኖጀተኒ ዝሩ ገሩ ባየን ሳኒ ከነ ነምኒ ከኛ ከኑቲ ኢላሉ ይችላሉ ማገላ በ6 ቀንም 2 ቀን ሶማሌ ይሞታል 7 ቀን ሲሆን ሰው ቀስ በቀስ እየጨመረ ሞቱ አንዳንድ ሰው ራሱን ባህር ውስጥ ያስገባል ነፍሱን ይጣላል መሞት ይመርጣል ማለት ነው አሁን በስምንተኛ ቀናችን 5 ሰው ባህር ገባ በስምንተኛ ቀናችን 5 ሰው በራሱን ባህር ውስጥ አስገባ እንዲ ሲኔር አሁን ልክ 11 ቀን ባህር ላይ ስንቀመጥ እኛ 3 ሰው ብቻ ተረፈ 2 ሶማሌና እኔ እንግዲህ መሐመድ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ አብረው ከነበሩት 15 ሰዎች አንተ ብቻ ነው የተረፍከው ላለፉት 20 አመታት አሳዛኝ የስደት ህይወት አለ
በተአምር እንግዲህ አላህ አግዞህ ተርፈህ ለዚህ በቅተሃል። ግን ይህን ሁሉ ጣውረድ የህይወቱ ጣውረድ አልፈህ አሁን ያለበት ቦታ ላይ ሆነ ህይወትን ወደኋላ ስትቃኝ ለዚህ ነው ወይ ያን ሁሉ መከራ ያየሁት የማይበላ ነገር የበላሁት የሚል ጸጸት ስሜት አለህ? አዎ ጸጸትማ አለኝ። ጸጸት አለ። እኔ አሁን የምጸጸተው ድሮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመክዳት ያን ጊዜ ነው ችግር ውስጥ የገባሁት። ያው እንግዲህ ሁላችንም ተመችቶን ደልቶን በአገራችን ብንኖር ደስ ይላል። ግን በፖለቲካዊ ይሁን በኢኮኖሚው ይሁን ስደትን እንግዲህ ይሞክራሉ። በህገ ወጡ መንገድ ሆነ በህጋዊ መንገድ ህጋዊ ከስመቱ ዋይኒ ስደት ዮኪን ጎዳንሳ ሴራን አላኩኒ ሄዱ ናሞተ ኬኛ ፊጣ ጅራ ናሞተ ኬኛ ባራት ዱማ ጅሩ ሊቢያቲ ገላናቲ ከስመቱ ጆሊን ኦሮሞ ዱማ ጅራን ገረን ቀበን ማቲረች ቡቴ ሳኒ ከይን አርገነ ያደኔ ምንም ኩነም ኩደ ሸኬሳ ቆባሳ ፈቹን አባ ቀቡ አደ ቀቡ ነሞቶ ጅራከተን ሁንዱማ ቀቡ ነሞቲ ዱመንሱ ነሞቲ ገራ ተወደበተን ቤሊ ፊጤ ሳኒ ሞቶ ኮደ ኮንገላነ ከሰ ደርበታ ደመንሱኒ ፋሚሊ ቀቡ አብጁ ሳኒ ቀቡ አቺ ደሚ ፋ ጅሬኛ ፋሚሊ ኮንጂራ ኦቡላ ኮ ፖለቲኮ ኮንጂራ ነሞተ ያደን ከነ ያደኒ አማ ነሞቲ ዱአን ኩኒ ህምቤ ከነቹ ዳ ፋሚሊ ያደንቱ እኬሲ ነው ሚቀቱ ገላነ ከሰ ተፋራ ኢርባታ ቁርጡሚ ታኒ ዱማ ጅሩ እቹ ቢረት ተጀተኒሩ ሰሞኑን ቲክቶክ በመጠቀም ለምን ተውክ? የሆነ አዲስ የመጡ ልጆች አሉ ደግሞ የሆነ በቃ የሚያሳዝን ክላሲካል ይመርጣሉ። ከዛ ከካሜራው እንደዚህ ይወጡና ገባ ገፉ አይደል ያ ገፉ ሸሹ አይደል ናቁ አይደል አይዞ ድሮም ሁሉም ሰው ውድ ነገርን አፎርድ ማድረግ አይችልም ምናምን እንዴት እንዳስጠላኝ አረተውን እንዴ አሁን ደግሞ ሁሉም የትዳር አማካሪ ሁሉም ኢንስፓይሬሽናል ተናጋሪ ምናምን ሆነኩ አረሰለጨን እንዴ ወንድም ያንተ ደግሞ ኤልንገር ለወደፊት የምትኖረው ህይወት ለወደፊት መኖር የምትፈልገው ህይወት ኢንስፓየር ካላደረገ ከሰው ልጆች የምትሰማው ጥሩ ቃላት ኢንስፓየር ሊያደርግ አይገባም። ለወደፊት መኖር የምትፈልገውን ህይወት አስብ እሱ ኢንስፓየር ያርግ። አረተውን እንዴ ሁላችሁም የትዳር አማካሪ ሆናችሁ እኮ ሰው በአመት ስንት እየተፋታ ነው አረሰለጨን እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ክላሲካሏን ጣል አርጓት ያቺኛውን የምታሳዝነው ሳድ ክላሲክ ኡጉማር ኡጋረቢ ነሞቱም ተመ ሶሻል ሚዲያ ካና ዱፈኒ በቃ አከስ ጎርሳ ፊ ሞቲቬሽን ዮኪኒ በቃ ነሞተ ጀጀቤሱፍ ጎርሰት ዳሪ ወኪ ዋይ ጅሬኛ ነመቲሙ ዋይ ሆጂ ነመቲሙ ዋነ ከዚ ጉቴ ከስመቱ ኢምባየተ በቃ ሃዶኮ ኦቦሌቲኮ ዋይ ከወደ ሱሚቲ ዲመከያ ሰውሚቲ አትሳኒ ጉረን ከ ዋይ ነማ ፈከኛ ማንም ተኮ ዱፌ አከሰከሲ ጎደኒ ዱረከሲ ጎቻ ቱረኒ ረኪኑ ማና መቶ ደሰ በቃ ከስመቱ አከሲ ጎቻ ቱረኒ ጀባዱ ማል እሱማ ሩጋ ኮንቴንቲንግ ባየታ ጅራ ከስመቱ ቦደና አፋኑ ሞቲስ አማሪፋኒ ሰቹ ፎከስ በቃ ባየቴ እንዴ ማሊ ዳዋንቲ ጅሬኘትራ ሆጀቴ ሲተሳካ ሁዲደሚቲ ሚልካም ሰደደብ ደሚቲ ጀባዱ ጉያን ጅራ አብይ ዋቀዮ ረከነ ኡጋ ረቢ Fuck off. Holy fuck! Nathan! Where the fuck is he? Holy Christ! Shit! Oh my god! What the f is it? ወይ ፍራንክ ያዋረ ከዚህ ጋር ነጀል ቀሙና ተፍራንክ ካኔ ነመቲኔ ሪል ሁሉም ቮት ያደረገ ነው። ቮት አረካደር እንደ ቮት ማረግ ለዛ ዋርድ ላይ የምሬ ነው አይችልም ታጨ
የጆዘፈን የምን ቮት አይችልም የጆን ዳንኤል ሚውዚክ አይችልም የሚለው ይሄ ሁለተኛ ሰው አይችልም የሚለው አይ ጉድ ሙርቲ ዛለባክ ከታሽቷል እና በየአመቱ ቤስት ሚውዚክ ተብሎ ከእነ ሮፍናን አሉ ቬሮኒካ ዳነም አለች እና ቮት አድርጋለኝ እና ማን ቴዲ አፍሮም አለ ከዛ አይ እንትኑ ላይ ውድድሩ ላይ ማለት ነው ከዛ ጆን ቀስ ብዬ ነው ትሄዳለህ ግን አልኩት ማለት ነው መጨረሻው እንትን ላይ ከዛ ለምንድን ነው ማለት ነው ሱፍ አድርጌ ነው መሄደው አለ ከዛ ሶስተኛ ያስገባው ሰው ምን አለ ይሄድ የእንትናን ቪዲዮ የናፒን ሰርቶ ይመጣል ምናምን ነገር አሉኝ ገሮይ ሙዚቃ ወልቲ ቆሰኔ ከስቲ ሞራሌ ወረዴሙ ሁኒ ኢንፎከስ አዱጋ እንደበራ አማ ፈከኛ ሙዚቃ ረከተኒ ወጀተኒ ጭራንሳኒ ማታወኛ ቻውሪ ቲክቶክ ከነራ ዋይ ሙዚቃ ወልቲ ሙዲ ወልቲ ቀባቶች ሰረካከነት ሙዚቃ ተርገ ቆስተኒ ጀራ ኢንሻአላህ ተባረከላህ ኮይስ ኢንጋ ቀለበቲን ሱን ኢንጋ ኮይስ እኒ አለይላ ማሪን ይጀሪ ሎኒ ተቀሲን በቃ ሙዲ ዮንገለፍ ሲንዲሶ አከረ ጎዲ የራሲ ነው ለበከ ሙዲ ሲቀበል ባላቲ ቡዝ ለምትሰኒ ከሪ ስሪ እንደለይ ነገ ሲወራቢ አማ በቃ ኢሲሌ ማንካዊ ፊዳር ከካያ አማ ሴራን ፎቶይሳ ጥሊፍ ሊፊ ሰሪት ገርሲ ዳብ ለክ ስር ዳብ لك لا ما كده في تلفلف ما كده في تلفلف بتاع الزمان ايه يسين بيتي يوم مثلا لا اشري ايه واخرج ايكو كلام في مقاساتني اول مره انا شفت ولد واحد يقرش من البلد الشيخو وانا سكتيكو غير يرو باي مودتا كيسماتو يرو كيكي يرو اوغاني يرو سيرموني كسكسي كانا يرو دا فوتو فاتول باتن كانا درسني تولينجي كنني في مالتي اما غبسنا نمني جرا كاميرا جرا وانتي كون سينا افتا جولين اروفيني لالتي بود وان باي سينا دا وانتي تاريخي تينا مافتا وانتي في dursa tulenji godhani fakkeenyaaf gaafa cidha keessanii ganamarraa kaanii akka goona saatii misaatti akka goona gaafa nyaati dhufu akkasii gaafa dhugaatiin dhufu akkasii gaafa keekiin dhufu akkasii gaafa footoon dhufu akkasii tulenji kennamaa fidee bareedaadha dhugaa hamma gaafa cidhaa sana saatii gubanee keessin qaanaan irra bakka dursanii cidha dura shaakalanii gaafa cidhaa noormaali salphataa jechuudha osoo akkas ta'e gaariin ta'uttanii sin ummata Iro maal goona kan dadhabne dubbachuu dadhabne warra afaan barattan nu gamte nafxanyoonni dhaggaa'ee tun immoo maal taate dhaggaa'een jiran tun immoo maal taate ati immoo baala xibabee maal taate xibabii uffattee xibabii dubartii uffattee ati immoo maaltu jalaa bade maal taate mee silaa afaan sirreessitee dubbattu afaan oromootu sirreessitee dubbattu bannaa taate footoo tokko viidiyoo tokko laallee achi deebinaa mee jettee haasofta afaan sirreessitee dubbattu bannaati baakee haa godhu tortortu mataa luqqaatu bichee haa dharaa mataa keessaa mee kuffiyyaa keessaa ofirraa fuudhitu akkanatti ufa agarsiisimee akka dhiiraa Luqaatitti mataa luqaatura jalasi galabata ayaan oromoo garsi haa galabatu baybaca tortortuu haa dharaa dhaggaa'ee moo eenyuun jedhamtu luqaatu footoo keessan gadi galabatee si agarsiisan odoo si bira dhufee amma shimalaa dhaggaa'ee maal taate aartistoota keenya jajjabeessi malee duubatti hin deebisinii muudii irratti hin qabatanii hin arrabsinii maal namni kun eessaan gara aartiitti adeema tokko daandii aartii irraa dhiibda akkasumatti aartii taama namni lafaa kee amma sagalee jabaa fi waan jabaa hojjetan jiru tokko lama jedhanii deemu waan ta'eef Sorry fiilii bakka motiveeshinii caala waan akkasiiti bakka kan nama jajjabeessu inni laaltaa akka jira laaleetti raawwattachuudha lafattis I was born in rural area of the country and my work experience 3 years out of work 3 years no promotion
no work. And I worked also on stop Gabbara to equal men and women. And my wife, my girlfriend. Thank you for the opportunity giving me this. My girlfriend is so smart girl, and I apologize. When I come to the marketing is divided by two: social science and natural science. When you buy natural science, it is social marketing. And my club is football. In out of country, I am Arsenal supporting. And gargaarsa miti mo deggersa. Anatu maalan deggera mo. Sorry for interruption. And I apologize again and thank you for giving me this chance. Draamaan hirkooyi waaqomtu tun jiraanne hagasuma fanii taadee yaadu dhugaa rabbeeni. Drama kam keessatti namooti baay'ee bareechanii beekaa namoota fanii gochuu danda'an nama kofalchiisuu garmalee machuun namni itti bare. Amma fakkeenya namni waaqoo caaluu dhufuu danda'a garuu kolfuu fidhiisuu danda'a nama kamii namni. Maaliif waaqoo kanaan dura itti barame beekaa waaqoo kottoon zimmalee dhufee si dura taa'ee waan haasaa qubna garaasee waan kolfitudha. Qoosaa dhiisee jechuudha maaliif sila bara beekaa sammuun kee waaqoo kolfuu fi yaada beekaa sammuun kee lafuma jirutti jechuudha. So sanii fi namni baay'ee itti bashannanaa hirkoo jabaadhaa. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isin dhiqaadhe kana fakkaata. Namoonni chaanii kanaaf haala taatan subscribe godhaa, like godhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.